Siasa cia ugavana kaunti-ini ya Tharaka Nithi ni ciukitie njira ingi nyuma ya mubunge wa Antwaka kaunti-ini inu Susan Ngugi Mwindu kwanira karomba giti kiu mwaka wa 2027. Mwindu riu agatiga giti kiu gitina muntu ni bara yabingirite Antwaka ama engi kuromba giti kia mubunge wa Antwaka ari au. Mwindu akamenyana na Kareke Mbiuki Gitonga Murugara na Professor Njoka kiri gucuba giti kia ugavana Paul Kabithi enacio. Hiro aria mujumbe mwekuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu arakiaria kiri kiatho kimwe ntereche Tharaka na thereti cha Njoka makarura giti kia gavana Tharaka Nithi kiri kithurano tukwata Borodura wa Chuka, borodura wa Mara, borodura motivune tawanja, borodura mojiro tawongembene, tikwenda kwenu. Sombelele akababange, nabo bakarere wora bokadura tutweke akabata toberinga 2027. Kisa sawa bokwenda ngwanto beto. Nontu barabo temete kuroba ingenterino cha kaunti ya Tharaka Nithi banjire kumereria matagiti giki aganyambura imwentere cha Tharaka bathato baba ikomana nke wanke na uyu Madam Tabitha Mpungu mwarimu wa Chuka University ankoroki oraimo siasa kuma bachuka Tabitha Mpungu nontu experience iriande nayo ya kuruta wera thini wa Tharaka Nithi ndi minister waragwa ndi headmistress kuranda goni na eco girls ndi lecturer Chuka University ndi mukuru wa kanitha machache order ni mugekuru wa guild na ni church wa Presbyterian. Kwa hivyo hata church kanisa nayo igie na ngina kanata kabisa. Kwa hivyo 2027 Tabitha wa Mpungu mugekuru na wina experience ya kumenya mathina maria mari Tharaka Nithi niako muromba kura cienu, and I want to promise you niyo tembroka Madam Kawira munge kuma Tharaka wadini ya Nkondi na orakinya we aithiritwo ari mwarimu wa kagitano akionekania kwijumba yumbania gutwa kiringoni 27 yakinya nonto na nionde racing ya mama county buge kana geto no turaithire mono baye atokonenkerie nambwera kama we mundani kibayoni kauri mundani kore ara wenjagira kibayo gyaku neni kibayo gyakwa kirioko ntikwenda nkethi na arakura uria mbarira inge bondekeria kore wa inyoni itwana amandire ya niko kibayo ni gikaroni nekenda nkethi mbarira inge ntere ntikethiritirega kounda aromba 2027 bongwa tenzara takawirwa mutegi ntwike mami wenu. MC wa Kuoroto kaunti-ini ya Tharaka Nithi akimekana atakaba wanja aregwa bathato kiri barabara ari kiathoni giki na barankuru kibakurira giti kike mujumbe mwekuru niyo ndutite wira miaka 10 ndi MCA na ninkwegwa ri ngukura na ndi nkwegwa nani nembati kwethwa nkirija dijaga umbere nonto takweja na matorani ndi mwalimu wa ikundi uthomo kiria ndomete ni gwekarania na wa mama na kubathomithia bore babati gwekara na bore babati kuthondeka mbesa nonto at the end of the day ti barabara ikathondekwa ti mauntu maingi ni pesa mfukoni. Kiripotera Uru TV kuma ntereche Tharaka Mbiti wa Paul Kabithi.